athi ke Jude athi asitigcineni elithandweni lwakhe. Awugcinwa ngumuntu, digcine wena elithandweni lasimakazi. Abese uyaqhamuka baseRoma uthi seyini lele engasihlukanisa nelithando. Seyini kuhlupheka, kweswela, kugulelwa, kufa, kudisappointeka, kulahlwa. Simnikete imvumiso lemfanele. 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 Oh Father, hallelujah, hallelujah. Hey, yabasuko lobo shada kasaya. Ngekho lofana nawe. Ngekho lolungile lofana nawe. Hallelujah. Hallelujah. Ngekuthi thoba lokukhulu bazalwane. Cela kubingelela abafundisi baholi bethu labakhona. Ngibingelele tonke tigaba letikhona tebuholi. Ngibingelele ngamnye nangamnye wenu bomake bobabe insha egameni lika Jesu Kristu. Lo mephambi kwenu ke bazalwane umake ngumakoti lo ngumfundisi. Hallelujah. Nanamhla uNkulunkulu ungithumile ukuthi ngidawunipha umlayeto la ngiphathise wona mhla ka 28 September. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Asesengekho nje umfundisi, uNkulunkulu ukhulumile naye ukuthi lo mlayeto la ukhuluma kimi angite ngite wethula ebandleni. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndawucela ukuthi uke nje usukume ngiyathi silomakhelwane lo la kuceleni kwakho la soke wambingelela. Amen. Kodwa nyalo ngicela ukuthi salubingelela lo munye makhelwane nalo lo munye makhelwane. Amen. Hallelujah. Is that okay bazalwane? Na umbingelela. Amen. Ngiyathanza ukuthi lokuthi we are na umbingelela bazalwane phela mthumsele simuhle phela. Mthumsele nje mthumsele uthi wow. Na wakho lothi muhle uvela uthi wow. Uthi wow, 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 wow. Hallelujah. Wow. Yati wow man. Yati wow. Hallelujah. 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 Gizoze ngahluka ana no ngithanda kangaka njalo sonthandana
forward together. Shothi sonke sihamba kanye kanye. Kude lofuna sala. Uthi nomhlabelele angisoze ngahlukana naye. Lo longithandza kangaka. Athi ke Jude. Athi asitigcineni elithandweni lwakhe. Awugcinwa ngumuntu. Digcine wena elithandweni lasimakazi. Abese uyaqhamuka baseRoma uthi seyini lele engasihlukanisa nelithando. Seyini kuhlupheka, kweswela, kugulelwa, kufa, kudisappointeka, kulahlwa. Ayangisose ngisose ngahlukana. Jesu uyadigcina elithandweni lwakhe futhelwa ufuthelwa ungalali la sigwi ufutha liphukile lithambo bathi usinkosi ngidakuthanza nalabhlungwini ngoba wena lohlumelelisa umphefumulo wami wena lobuyisa umphefumulo wami lothi noma ngihambe esigodini selithundile kufa angesabi ngoba mina nginawe ufa ngikwesayo. So senkanduka hana mina no itanda kangaka chalo sotantana Bishop net umthanza khona la situation ayikakashintshi. Sekuna 10 years ayikakashintshi but uthi solo ngiyakuthanza eJesu. Haleluya. Yini lengangihlukanisa lelithando lwakho? Yini lengangihlukanisa nawe eJesu? Yebo selwa akukho. Khona lana khona le. Khona lana khona le.
Hallelujah. Jalo, jalo, jalo. Jalo sothandana. Hey, khona lana, khona le. Khona lana. Khona le. Hey, angisose, angisose. Angisose adlula. Ana. Oh, ngithanda kangaka. Jalo, jalo. Jalo sothandana. Khona lana. Khona le. Nena ukonoshele Sathane. Lolo sakutshelile. Mhlambe bakutshele silesifo lonaso asilapheke. Mhlambe sebashido sasilapheke. Bathi mina nginosi kunaNkulunkulu. Lolo lapha sifo lesingalapheki silapheke. Hallelujah. Ukhona lo nkulunkulu longumphilisi. Ukhona lo nkulunkulu esithi inyanga lenkulu. Khona lana khona le. Awa ngisose ngisose. Angisose adlula. Ana. Oh, ngithanda kangaka. Jalo, jalo. Jalo sothandana. Khona lana khona le. Khona lana. Khona le. Hallelujah. Can we give God a hand of praise? Hallelujah. Hallelujah. Lukhulu lolgqobo lolama. Lukhulu lolgqobo lolukhona manje la. Lukhulu lolgqobo lolukhona manje la. Ngicela sina ngabe unesimo lobhekene naso. Noma ngilesinjani. Nangabe nje unesimo lesikwengamako manje. Ngicela utothathe amandla. Ngicela nje utela ngaphambili utothathe amandla. Hallelujah. Utothatha nje amandla, utoconnecta kulamandla lasavele asachithekile lale ngwevako. Just come and connect to the anointing. Hallelujah. 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 Just come. Just get the anointing. Just come with an open heart. Just lift up your hands unto the Lord. Just lift up your hands unto the Lord. In the mighty name of Jesus. 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 Oh my God, my Father. Oh my God, my Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Madakasukolobosaya. Yonke into lekwengamako manje sesiyibeke tinyaweni taJesu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Wena Nkosi unemandla nanamuhla ekwehlula tonke timo tekuhlulekisa konke egameni lika Jesu Kristu. Ngiyathandaza Nkosi. Turn every impossible situation right now. Nabantwana bakho Nkosi sebamile receiving power from you. Turn it around in the mighty name of Jesus, Christ of Nazareth, Son of the living God. I pray, Lord God Almighty, turn it around, oh God. I speak a breakthrough. I speak a breakthrough. I speak a breakthrough. I speak a breakthrough in the mighty name of Jesus. Show forth, oh God. Vulela Nkosi emandla akho mabe egameni lika Jesu. Bapapatisa Nkosi ngemandla akho ekuma behlule sitha egameni lika Jesu Kristu. Babe siyabonga kuthi Nkosi nabanye Nkosi betele kutophiliswa namhla Nkosi yabaphilisa egameni lika Jesu. Kuyisela imishado yabo. You are locating them, oh God, in the mighty name of Jesus. Lord God Almighty, anointing that breaks every yoke. Break every yoke of the enemy. Break every yoke. Break every generational curse in the mighty name of Jesus. Break free in the mighty name of Jesus. Lord, we thank you. Can we just clap hands to the Lord and say, I receive. Thank you, Jesus. It is done. Oh, hallelujah. It is done. Hallelujah. You may take your seats. Hallelujah. 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 Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Take all the glory, the honor, and adoration in Jesus' mighty name. Thank you, Jesus. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Sisebukhoneni bayinkosi. Athi lo myena akakhuluma sesivele sikiso lesibhimbi setingilosi. Lekuthiwa adibinzi. Hey bazalwane. Hey ngike ngeva buhlungu ngalelinye ilanga. Asilika asiyabona abantu labathi bangemaKristu abahlekisani. Ubeva bahlabela bathi we raise our hands but they never actually raise their hands. Uthi ubeva bahlabela bathi siyakhothama kanye netidalwa but abakwenti. Hey bazalwane. Kuthiwa letidalwa diyachazwa letinye kuthiwa kunetine mehlo everywhere. Kuthiwa tisinathi buka lesihlalo lokumengetela kwalesihlalo nasikhuluma incwadi yesambulo sithi uyamengetela uyakhatimula aphinza mengetele ngebungcwele bakhe. Letingilosi nasikhuluma ukuthi ungcwele sisho ukuthi wehlukile, is consecrated, is different. Kuthiwa letingilosi ke adithuli ngoba ube sola mengetela. Tisinathi sisetimbonile diphinze tithi ayabuka lamehla ayagicika baphinze babone lokunye bathi ungcwele. Baphinze nabathi kuphinze kuguquke babone sekumengetela ngalenye ikhala manje. Nakabhala umpostoli Paul ukuthi ayichazeki, nakabhala na Johane encwadini yesambulo uthi lenkhatimulo lelapha akuchazeki, lemisindo lekhulunywa lapha ayichazeki, lenvo ayichazeki. Ngabe thine besingete samkhonda yini ngaleyo ndlela? Kuthiwa didalwa akusi enough lokuthi tiyamemetela. Kuthiwa dinemiqhele, they have crowns. Kuthiwa kibese setiyayithula nalemiqhele setiva ngazi ukuthi singabe sisagqokani nje, singabe sisamengetelela ini nangabe ukhona lo mengetela kangaka. Dibese tiyakhumula, dibese tiyakhothama, dithatha lemiqhele. Athi lo mhlabeleli wasewesile simhlabelele, anginako lokwanele. Anginako lokwanele. Bathe kuthi sale ngikunike daliqobo lwami. Uthi lo mhlabeleli besimhlabelela nemfuyo. Nani konke kwami. Ngabe wena sowulahlekelwe yini la? Awuthi emakhelwane ulahlekelwe yini wena la? Ngisho mina ngenxa yelivangeli. Ngoba phela sihlabele sathi nayi imfuyo nani. Sathi thatha konke. Bazalwane. Ndawucela ukuthi ke bazalwane sitawuqala ngencwadi yaPetro wekuqala sahluko sesibili sitawufunza chapter 4. La ngiyakhona bazalwane sisangena la ku church empowerment. Kune series la iqalile umfundisi wethu lengikholelwa ukuthi laba khona ku WhatsApp group bake bayitfola imessage le presentation lebe yisikhuthata ukuthi asitifunzele yona emakhaya. Amen. Ngalendzaba ye church empowerment. Ngesizathu sekuthi libandla lihambela tikhohlwa ngidawusho kanjalo bazalwane ngicolile nangabe aningiva kahle ethi ngithini. Sakhohlwa lokwekuthi mbambambamba siyini. Nakukhulunywa ngelibandla kukhulunywa ngani. Hallelujah. Hence uNkulunkulu amchukulutile ke umbishop kwekuthi asawuke ukhulume ukhumbude libandla ulikhumbude ngeidentity yalo. Ngeke uye ka Home Affairs uthi ID. Khona into takuthola. Jika. Hamba ufuna iID. Ku akufunwa ditori lapha noma ungachaza uthini. Kufunakala iID. Nawe emahovisini lamakhulu kufunekala ini iID. So it is important bazalwane ukuthi asiyadi iidentity yethu njengemaKristu. Asibe sure ukuthi mbambambamba kahle sibobani la kuKristu Jesu. Hallelujah. Ngidacela ukuthi lo Siswati asifunzele incwadi yaPetro ekuqala sahluko 2 sitawuqala ku verse 4
Sitawuyana ku-5. Sonzelani enkosini ngoba yona ilitshe leliphilile lelaliwa abantu bathi alinamsebenzi kepha lakhethwa nguNkulunkulu njengelitshe leligugu nani ke wotani kuyo nibe ngematshe laphilile Hallelujah. nakhiwe nibe yindlu yamoya Hallelujah. khona ke niyawuba abapriesti labangcwele bekunikela imihlatshelo yamoya leyemukelekako kuNkulunkulu ngaKristu Hallelujah. Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Kuthiwa nawe ke ulitshe. Ungilelitshe leliphilile. Vuma phela kwendiwa. Nasikhuluma ngelibandla abazalwane usitena akachaza umfundisi. Wathi nasikhuluma ngelibandla sikhuluma nge-community of believers. Yinhlanganyelo yemakholwa. Nasi si church asisho ukuthi isondvo ngile building le. But uyaye athi labanye bo MC, church without you is not church. Nakude mine nawe. Nakude lo mphakathi wethu thine labakholwako. Kude lisondvo. Kude libandla. Hallelujah. So libandla ngimi nawe. Lokusho ukuthi wena nje na ungekho singasabonani sekuphele 6 months kukhona lo lokulimalako ngoba libandla kusekuthi libe libandla ngalokuhlanganyela. Likhulu ke libandla kune local church kune universal church lesithi the ecclesia. Konke it's the community. Le community lenhlanganyelo ita nema terms and conditions. Lenye yawo lesengivele ngiyicacisile ecaleni ukuthi digcine wena eluthandweni lwaNkulunkulu. Digcine wena eluthandweni lwaNkulunkulu. There are terms and conditions. Lokho ukuthi awuphili sinoma kanjani indzaba yekuba nkomo edla yodwa is not part of a church. Kude kusikholwa kwami kholwa enhlitweni. Nangabe ukholwa lo lokunjalo ngifuna ukujela namhla sifuna silungise. Amen. Likholwa lelingilo likholwa lelihlanganyelako kule mkhambathi walabakholwako. Labanye bayazula nje namhla ngikulosondvoleli next week ngikosondvoleli. Nawufunza incwadi yemsebenzi wabapostoli kwakubukwa kuthiwa they were added. Lokusho sibeba ngedwa. Sho sibe kune register ukuthi namhla kungedekela abangaka. Namhla kungedekela abangaka. Nangabe ulana kusasa ulana ungedeka kuphi? You are still not part of the body. Ngoba kufuna ube nesibaya la weluswe khona. La utawufundziswa khona. Leli silivi baqinisela. Ithi mfundzisweni tebapostoli. Bakaqiniselwa. Ekholweni kuyaqiniselwa ekufundzeni. Funa umuntu lohlala ufuna kufunza kuyaqiniselwa kufunza kulikhuni. Nama students labeka graduate abengasafunda lutho kuyaqiniselwa. Ngoba siyathi kwekuthi kunemvuzo. Ngiko lo lokusenathi sikhona lokuqinisela. Siqinisele esifundzisweni. Asikwendi ngoba kulula. Ngiko athi umpostoli Paul yini lengasihlukanisa nalothando. Kunetimo lethambe dibite. Difuna ukukususa endzaweni. But nawati ukuthi ungubani uyati identity yakho. Utawati lokho ukuthi I am a royal priesthood. Tell your neighbor I am a royal priesthood. Ngibitelwa bupriesti. Ngingumpriesti. Khona labangasho ngabe bayini. Sebayangithusa. Angithusa. Ngoba phela ngiloko nakuthiwa bhami ID umfakela nekhikhini. Angithi siyakuzama nyalo siyakusida ngoba utawuphuma kulo yamnyango loyi. Tinkinga tikumele ngale. Manje siyakusida ke la ukuthi be ready for what's outside there. Utawuvela utitshela ukuthi yena netinkinga ngeva yini kusi ngingumpriest. And you walk majestically. Awuchekisa inhloko manje. Because the living lithi vuma kwendiwa ungilelitshele liphilile. Hallelujah. Built into a spiritual house. Now
kuleli tshele litihambela lodwa lapha litawuceda kathi imvula titawucedula liceduke lize liphele. But nawuvuma kwakhiwa, nawuvuma kube part of this body, part of this great community, you are allowing a blessing into your life. Hallelujah. Hallelujah. Vuma kwendiwa. Washo njalo umfundisi wathi asivume kwendiwa. Kube kunalitshele liphilako, hayi litshele lifile. Litshele leliphilako. Offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. So this thing yokuthi ngidikholelwa ngedvana ayikho. And you are accountable, you have a responsibility to the ecclesia. Une responsibility labandleni. Once nje waphakamisa sandla wavuma bukhosi benkosi Jesu. So une responsibility. Uvume lijoka ngiko athi Jesu umuntu angakaqali kwakha indlu uqale abale kuqala. Abale ukuthi utawukhona yini. Nakabathi uyadibuka bona semandla akhe anele 2 room akhe 2 room. But umuntu lo ngadibuka iqala uyasukeka athane mandla 2 room athi utawakha double story. Basuke bamhleke bantu. Naka ngasakhona. Ngikwazi Jesu kulombuso ofuna ukuthi iqale kuqala. Ungakangibala calculate the cost yokulandzela Kristu. Calculate the cost. Because there is a cost of following. Livangeli silithola mahala, but the cost of following, there is a price. And you must be willing to pay the price every single day. We offer sinikele imitimba yethu njengemnikelo lephilako. Onke malanga, onke malanga, onke malanga, onke malanga. Hallelujah. Hallelujah. Nkulunkulu ke usibitele kulomtimba. Kuthi asiphile sinoma kanjani. Kunemigomo nemibandzela la ibekile kulomtimba. Kuthi nayi lendlela lekutawuphilwa ngayo. Hallelujah. So kuba individual freelance Christian no more. Inkinga yako lokuba individual Christian ungafuni kuba part of lo mtimba waKristu ngalokuthi sobumemetele lobukhosi baNkulunkulu automatically vele wena sathana unawe shaqa. Inkinga na utawuphuma la uyophila ngalendlela wena lofuna ngayo hayi ngalendlela yalomgomo wekuba part of the body of Christ. Uyasilimatisa wena ungacabanga ukuthi impilo yami banginakene. We have got every right to naga you. I will show you today that we have every right. Sinalo lonke ilungelo lokuthi nje wena wala sinalo lonke ilungelo usekungena tindzaba takho. Sesinalo lonke ngoba masingakunaki ngoba masingadingeni tindzaba takho kungendeka thina sithole emasaphatelo. Kungendeka thina sife ngenxa yakho. Khuluma indzaba eBhayibhelini yaJona. Kuthiwa uNkulunkulu wamthuma Jona. Wathi akahamba eNiniva uqinisa inhloko Jona wathi ngeke. Ngoba lingodi libandla lelingamlandzeli moya ongcwele. Uyingodi umzalwane lo ngamlandzeli moya ongcwele. Moya ongcwele nguye moya weliqiniso. Nguye lo moya lo senda kwekuthi sikhone nekufakaza nje sibe nemandla sibe ngilamakholwa lanemandla. Nawude moya ongcwele lamandla vele aba very low. Kuthiwa Jona wafuna ukuthi aye eNiniva wasuke yena wagibela umkhumbi weTashishi. Abafanga yini bantu abaphosanga yini bafa abantu lapho. Ngibani lo sadiko lo story? Ebazalwane abaphosanga yini bafa abantu lapho. Babulawa yini? UJona. Leni Jona. Akalaleli Jona. Kuthi kuthiwa sibheka le, kuthi kuthiwa kulomnyaka we are seeing and reflecting the Lord's glory. Ukhona yena lobhekele. Lo mkhumbi wonke iyazinka incanawe. NgaJona longakalaleli. Lasithi uNkulunkulu sibheka eNiniva wathi na ho. Ngeke. Ngiyathashishi mina. Wahamba wayeTashishi. Kodwa kuthiwa ekhathini bathi labantu yena bakithi khona umuntu ongakalaleli uNkulunkulu la.
ngeke sife ngenxa yakhe. Akade idalule nje manje adikhiphe kuthiwa abesabanga ukuthi utawuphelelaphi bavele nje bamcukula bamjika ekhathe emandini. Ngoba uNkulunkulu lonelicebo, ngoba uNkulunkulu lonemusa, uNkulunkulu longapheli emandla kusilandzelela kuze sisifikele ebuthodzeni baKristu Jesu. Wathumela inhlandi John. Njoba nje bakhona labalamkhathini wethu basekhathe esiswini senhlandi. Sebasekhathe enhlandini manje. Iyabathatha iyabashushumbisa ibamikisa leni niva labangafuni khona. Kodwa bayakhona. Naba nje bemadukula abanye la bafuna ikhona inhlandi letakuthatha yokubeka le la ufanele ukuthi uye khona. uNkulunkulu ungikhombise na incwadi ya 1 Samuel sitamfunza lo 1 Samuel. Sitawuqala ku chapter 2. 1 Samuel chapter 2. Sitawuqala ku verse 17 nasuka ku verse 17 sitawufunza verse 29. Amen make. Leso sono saletinsizwa saba sikhulu kakhulu emehlweni asimakadze ngobe umnikelo wasimakadze abe uphatha ngekwedzelela lokukhulu. Asiye ku 29. Manje ke niubukelelani ngeliso lelibukhali lomhlatshelo wami nalomnikelo wami lengawukhethela indzawo yami ekuhlala. Wendiwa yini lokuthi uhloniphe kakhulu emadvodzana akho kunekuthi uhloniphe mine. Nitikhuluphalise nini ngekutikhethela lokunonile kwayo yonke iminikelo leyendiwa sive sami sema-Israyeli. Ngicela kulethe background. Lana sifunza ngendzaba yebupristi ba-Eli. Ngesikhathi Eli angumpristi watala emadvodzana labeka nganandzaba naNkulunkulu. Bebakhona nabo babapristi baseva njengebapristi. But inhlitiyo yabo yaseyigcwala kona. Yaseyigcwala sono. Badecide ukuthi kunendlela yekwenda but bona batawenda ngale yabo indlela. Lebathi banifuna beta batoletha iminikelo yabo emihlatshelo. Bona bebafike bese bayadikhethela emacathala kahle. Nababathela abantu bayakhuta bathi hayibo akwendiwa njalo baqhubeke ngenkani. Kwaqhubeka ke lokhu kwaze kwaba ngumkhuba bajwayela. Seliyajwayela lelibandla. Liyabhuza moya ngcwele sowucinyiwe la. But solo kuyaqhubeka, solo sibane siyavutha. Ku chapter 3 nakata ukhuluma uNkulunkulu ngaSamuel kuthiwa lesibane sasisengakacimi. But inkinga bese kude lamandla la ekumlalela uNkulunkulu. Konke kwakuchubeka, konke kwakuhamba kahle. Bantu bebaqhubeka bayeshilo noma ngabe bese kunekukhohlakala bebakwati ukuthi sekukhona endlini yaNkulunkulu. Kwaqhubeka ukukhohlakala kwemadvodzana aEli. Akhohlakala emadvodzana. Kuthiwa bebangagcini ngekuganga ngale minikelo bebaqhubeka nekungadiphathi kahle ngekuthi bebalala nalabasikati labede lapha ethembelini. Kwagcina sekungumkhuba, kwagcina sekunormal. But uNkulunkulu lesendlulini wakubona ukuthi akusiko lo lokwendekako. Wathumela indvodza yakhe uNkulunkulu yaya kuEli. Yathi yeEli wendiwa yini? Kusaba labantu bakho. Bebakhutiwe, I want to believe bebakhutiwe. Bakhutwa but not kukhutwa enough. Kusi bakhweshe la. Bakhutwa but baqhubeka. They got used to the presence of God. They got used to the anointing. Ngoba ireligion inkinga ngaleyo ndlela leyo. Ngoba ubesolo uthi ngiyakholwa. Nabakubuta uthi mina phela ngiyakholwa kaba bemazibuko. Ungasho njalo uve ngazi uthi lokho ke selithikithi lekuyokufaka ezulwini. Kanani? Kholwa kaba bemazibuko ngeke kukumikisa ezulwini. Na utawuphila impilo lemcasula koNkulunkulu. Impilo legcwele sono awuyi ezulwini.
futhi unjalo udaba likholwa lelinqotshwako ngifuna ukukhuluma ngaloko ukuthi libandla liyanqotshwa likholwa liyanqotshwa lithandaza ngetilwimi linqotshwa likholwa liphile impilo yekuhlupheka yekunqotshwa tonke timobodikoloshi yini kwayini iphelela la kuwe iyakwehlula leni ngoba uthi ungumntana kaNkuluNkulu kunetindvo lasi uNkulunkulu angitifuni but ithi kuwe utigugumezela udibamba udithe uthi uNkulunkulu akakhuluma ngalendvo uthi ke lo bupriest bakho vele sengidabusakata but nakakhuluma labo akufaki bona le ekhathe magamelweni ebupriest ngoba siyengwe ukuthi sisakhona kushumayela sisakhona kubeka tandla kulabagulako baphile kalobudlelwane sekude ngoba kunetimpawu lapha khona moya ongcwele kunetinto letikhombisa impilo kunetinto letikhombisako ukuthi labazalwane laba bayaphila usithi umfundisi nakashumayela wathi libandla lelinamoya ongcwele ibandla leligcwele amandla libandla lelifakaza ngoKristu libandla lebantu labathandzanako libandla lebantu labanakekelanako hallelujah asothi hello makhelwane wenda njani lo makekana yemakhelwane hey asosiye chapter 4 sitocetha bazalwane sitawusuka naye chapter 4 sitawuqala ku verse 1 sime ku verse 10 sitabe sifunda nje kancane sitawucetha masinyane bazalwane Livi la Samueli lalivakala lihloniphekile kuso sonke sive semaIsrayeli. Siyaqhubeka verse 2. EmaIsrayeli akhuphuka ayawukulwa nemaFilisti. Ngicela ninange na indzaba yokuthi emaIsrayeli athi sukela wona akhuphuka kude la kabuta khona. Ngoba likholwa leselahlekelene namoya ongcwele lingabe lisambuta liyadambuza nje. Noma ngikuphi liyatholakala. Nalebo umnyamene emaphathini lasabekako likhona. Kuthiwa bakhuphuka bayolwa nemaFilisti kwendekani? EmaIsrayeli afike akamba eBen-Eza kwathi emaFilisti wona akamba eAfeki. EmaFilisti ayehla impi yawo atilungiselela kuhlangabetana neemaIsrayeli. Kwathi impi seyibambene etulu ehlulwa emaIsrayeli ehlulwa ngemaFilisti. Kwendekane bazalwane? Ehlulwa emaIsrayeli. Sahlulwa nasivo lesithenjwe uNkulunkulu lesithandwa uNkulunkulu sinako konke sinebaprofeti sinebapriest. Bapriest bakuthiwa bangakayi eMPini baprofeti bayisho imbi uthi uNkulunkulu hambani indayincoba le. Lena bayasukeka ngoba ireligion ithi namhlanje Sunday ngesontweni. Good day purpose. Good day expectation. Ngiko noma kuhlatshelwa angikho la because sengiyadihambela nje. I have the idea ukuthi kunamoya ongcwele but angisamathi lo moya ongcwele ngoba moya ongcwele la kakhona kunemandla. Bakhuphuka. Benda njani bazalwane? Banqotshwa. Likholwa lelingamlaleli uNkulunkulu lenda njani bazalwane? Libandla ke njengoba ngichazile ukuthi this is a community. Nakunqotshwa lelikholwa naleli bandla automatically linqotshiwe. Ngenteka nje sifa ngawe la. Ngenteka sifa ngawe la. Sesiphatha sivika ihlupheko ngalana sivika ngenteka lomkhokha ungena ngawe. Ngenteka ungena ngami. Ningathi ngidonigcinela uNkulunkulu abekhuluma nami lo. Khuluma nathi sonke uNkulunkulu. Lokuthi astikathe. Buka labantu labone uNkulunkulu bangithuna sifunza kahle. NguHofni naFinehas. Uyabakhuta
Eli abalaleli. So uthi uNkulunkulu wena ukhetha kulalela abangani bakho abantu bakho kwendlula mina. Uyabesaba awubathatha ubalahlelele ngaphandle. Uyabesaba unqonota ukuthi akulimale lendlu yami. Unqonota lokho wena. Uthi ke uNkulunkulu ngaleso sizathu bathi ndakufa nonke sekuyoba bede ngisho likhehla. Sekuyoba bede ngisho likhehla nje emndenini wakho. Ngoba ukhethe kulalela abantu bakho. Kuvuna abantu bakho. Esikhundleni sekulalela uthi lo kwentiwa akusiko lokho uyekeleni. Nani ngakhona ukuyekela out. Buka ke kufa ngakho abantu lapha. 4,000. Where people died because of the disobedience of Hophni and Phinehas. 4,000 people died because of the disobedience. Bani uNkulunkulu ukuthumile wathi hamba uyothandaza kaSibani, hamba uyothandaza kaSibani, wathulisa nemthandazo wakho, wagiba ukuthi wena uyesaba. Usaba umuntu. Wathi uNkulunkulu phuma, hamba, ngena etitradini, ngena emakhaya ushumayela, wena wahlala phansi wathi ngiyesaba. Sewuhlulwa ke nekumela umuntu emgwaqweni. Oh, umtshele ngalethi inzaba lethi mina sithi yey bese uvileni uthi Jesu uyabuya masinyane. Inzaba yebudlelwane bakho naJesu ime njani? Ukukholwa akusiyo imfanayo yebazolana. Asiyekele kwenda kukholwa imfanayo. Hey, kude buhlungu lobuvaka ukuthi bayafa ngalaka. Wena ubinzile nje uyathi answer ukuthi mina ngekhaya ezulu wena. Tholile wena. Asiqhubekeni basalwane. Kwathi impi seyibambene etulu ehlulwa emaIsrayeli ehlulwa ngamaFilisti labulala emaIsrayeli labeng 4,000 empini. Amen. Kwathi emabutho nakabuya enkambi baholi bemaIsrayeli babutana bodwa bathi wendiwe yini simakadze kuthi lamuhla asiyekelele sibhujiswe sehlulwe ngemaFilisti. Asilandze libhokisi lesivumelwano sasimakadze eShilo. Hallelujah. Sebeyakhumbula ukuthi hayi phela kunandvodza boyonqwele asasihambe siyolanza lelibhokisi lemphongolo wesivumelwano hleze singasilethela emandla hleze singanqoba kanti cha izabe isebudlelwaneni. Ungaliphatha leli nelicilongo lakho ngetulo. Bakubone ufake stiletto, ufake a coat of many colors. But if you are not uthi nakakhuluma Joshua uthi lencwadi yemthetho ayingasuki emehlweni enu. Niyawuzindla ngayo, niyawuyifunza, nizindle ngayo busuku nemini. Ngoba lokuphila kula. Ngeke ukuphathe lokho noma ungalala kwakho. There's power ekuliphatheni. But there's more power in reading. There is no more power in having the word inside of you. Liphile lelivu langaphakathi kwakho. Bagijima naloke nabo. Kuthiwa baba ngumsindvo lomkhulu aqhaqhathele emaFilisti, aqhaqhathela afike egcineni athi hey start ibonela thina. Start ivela ngoba ucabanga ngathi wena Sathane utakwesaba ngoba usonza phasa emfundisi Mazibuko. Akakwisabi Sathane. Njoba utile nje namuhla iyaphakwa ngale ukuthi simbonile namhla phethe iBhayibheli ayakuloko lisonshwa nakwakhe kwalapha esandla phithuthu nakabuya. Sinaye shaqa. Utawuhlolwa ke kuloko ukuthi loboto okuthatha la kungiko noma kusiko. Utawuvedwa ngilesimo le ngaphandle. Lesimo ke kona sitawuhluba indlube ekhasini. Kusilethembe kona kungiko mbaba. Bathembile nabo kuthiwa baba ngumsindvo emaFilisti adideka silo nkulunkulu phela baseGibhitha wabashaya phona thine athi amaFilisti emadoda asilweni njengemadvodza la. Kude lokuhlula indvodza. Njengoba nje wena ungafuni ukukhipha tishumi nemnikelo solo uresista ugambia usithi itsingeko takho dinkhulu kwendlula lo mnikelo waNkulunkulu udawudliwa amaFilisti.
Ngilokunye lokuncuba umzalwane lokho. Kuthi umzalwane nje angabi colorful. Phela kana umzalwane ufuna abe colorful. Ngikongibathele lijasi. Umzalwane ufuna abe colorful. You must be mysterious. People must want to know what is it with you. What is it with this person? There must be a glow. But now ungalaleli umnikelo uphatha yaba njengana bo Hofni nabo Phineas. Uyawaba ukholiwe. Ubangile umsindvo enkosini. Ubangile umsindvo esonfeni angisoze ngahlukana nawe. Angisoze. Yey. Hey, bangqwele. Kufuna simuve kahle uNkulunkulu. La siqinisele nalaminikelweni. Lathi shumeni uthi nakakhuluma malaki uthi you are cursed with a curse. Leni niyangidoja nine. Nanti fraud nine. Niyeba nine. Can a man rob God? Yebo nine niyangebela ngeti ishumi nangeminikelo. uNkulunkulu ufuna sisilungise. Bangcotshwe bazalwane, bangcotshela letinto letingi-2. Kuthi kunesono la. Sexual immorality. Let us not normalize it, bazalwane. Libandla litawudliwa liphele. Uma ngabe wena utawuphuma la uyolala ungakashadi. Siyalimala. Wena solo wabane bangane bantu labangakholwa. We socialize with everyone. But kukuba kuyathusa lokho ukuthi nje nani ngangibona nje kube ngimi nje ngedvana nje sesinika imoto yendlula la ditha kwadingi 4 mina ngwesi5. Niyabona sikhonfene ngahambi kahle. Ditha kwadingi 5 lapha emotweni dingi 4 mina ngwesi5. Kanti sini sihlabelele. Ubusisiwe umfuna lo ngahlali nasemkhamba thini webantu labaphukuta uNkulunkulu. Labo siyakibo vele siyabashumayela sihlala nasiyabashumayela. But nje kuyinkinga sisekandlula imoto la nami. Nako siye cafe bugambo. Ngimi loyo migambo. Ngimi loyo solanisi. Awuyendingani le makhaya le solwini nginothi ufuna kuyende solanisi. Bazalwane. Siyalimala. Liyalimala libandla. Kuthi emva kokuba sebawulanzile umphongolo wesivumelwano banqotshwa kwafa 30,000 ke lapho. Ngiyakungalaleli nje kwakho ukuthi wena solo awufuni kuhlukana neboyfriend. Uthanda urechana ngibani? Hey wena. Siyalimala. Solo uthi hayi ngiliswati mine indvodza ayigayi ngamhlatsi munye. Yeyi! Siyalimala. 34,000 people died. Solo uyaphuma uyangena, we don't know coming or going. Nyalo nje sikhala ukuthi imishado kude labandleni vele siyakhala nikwadi bazalwane sesiyakhala. Nikwadi nje lo. Siyakhala vele. Laba bethu umshado yalabanye ivinjwe nguwe lapho. Uthola uhlukanisi. Solo awuhlukanisi sekuphele how many years wena solo usinzisiwe solo akucaci. Kude laba kubonako nje ukuthi uyabona ke nangu uyakholwa nangu. Bazalwane. Bazalwane. uNkulunkulu ufuna ukuthi siphenduke bazalwane. Ngoba nase sinamoya ongcwele. Ukuthi amangcwele akahambi yedwana bazalwane. Umoya wemandla. If there is no power in your life, just know it's not the right thing. A life of a Christian must be extraordinary. You cannot be a normal. If you are a Christian, bazalwane ngicela ukukhuluma ukuthi imagine ke ngikhuluma ukuthi likholwa liyanqotshwa. Wena longakasinziswa ke. Wena ukudla kwaSathane mfowethu. Uyabona impilo yakho iphelile mbamba wena manje.
nakude lo tahle akupetelela ahle akubiyela athi Sathane ungathatha konke kodwa ungathatha umphefumulo wakhe. Wena ubiyelwe ngibani? Wena lo solo uthalalisela lo nkulunkulu ukoneni vele ngoba ukuthanze kangaka? Ulwelana lo nkulunkulu ukoneni kangaka? Uthi ungamfuni ngalendlela lo ngamfuni ngayo. Ukoneni uNkulunkulu? Akuthanze kangaka. Wakuthanza wakuphilisa wakuphunyukisa etingotini lengabe takubulala kodwa uNkulunkulu wakuphunyukisa. Solo umfuni. Solo umdubile. Ngoba ungakatholi ini ngoba ungakatholi ini. Solo umdubile leni ngoba kuthanze kangaka. Ngidothi yebazalwane, let us put our house in order. Let us put our house in order. Uthi nakakhuluma Jesu uthi examine umpostoli Paula, examine yourself. Dihlolani ukuthi nisesekukholweni yini. Noma ntongeda inombolo debani labayisihogweni. Ngeke phela. Ngeke phela. Siyavuma wonile ke uhleti ke kaThemba. Utawubuyela solo uyokhala le kaThemba. Themba phela wazindvozi yakho. Asenibe kukhalela le phuma lapho phuma ngematubane noma timpahla takho setsala ngemuva phuma uNkulunkulu uyawubona phambili. Phela anensiwena into engathi uNkulunkulu akakhona. Uyakhona uNkulunkulu. Nibala sigcinile sine bazalwane. Ngikholokwe ukuthi kuthiwe phuma. Ngeke nje ube ngumuntu lomusha uyajola. Yini lo? Uphula abantu tinhlitiyo abasawufuna umshado nguwe ubhizi ube baphula tinhlitiyo. Leni bazalwane. Solo wagamula nalona umganile soyamala project yagamula. Project Kani yini ngawe? Hayi bandla basha. Asiliphatheni kahle lelivangeli. Bomake nabo babe asiliphatheni kahle lelivangeli. Na uMrs Nkambule ube nguMrs Nkambule kucace nje noma ukuworkshop M17 eThekwini. Akungavakala lomnye umsindo. Ungavakala iliphunga ngawe. So uyahewa. No bazalwane. No. Bazalwane bayahleka lapha. Atlatha ba mina ngikhalisile. Athi mina ngikhalisile lensamo. Bazalwane, ngicela sime ngetinyawo isikhathi sesihambile. Ningiqoleleni bazalwane. Kunenkulunkulu la kwendako. Silifuze lelo bandla elaqala nabusiswa angifuni ukudlala ngaNkulunkulu
Jesu uyabuya noma nini bazalwane. Dibonakaliso stonke thine lesilasi sesidibonile. Nalongakholwa uyabona ukuthi hayi khona lokujikile. Khona lokhu abnormal about this season. Sina nawe siyathi. Kuthi hey phela vele. Kuyevakala tigide enkosi. Iyabuya inkosi. Ibuyela libandla lelihlobile. Ibuyela amakoti wakhe. Ungete wasenda lesinqumo namhla. Usimoya ongcwele ngigcwalise kabusha. Ngithethelele. Usilendzaba ngiyifihlile mina ngangayiteki kulabanye. Ngaqhubeka, ngaqima moya ongcwele ngithethelele la ungithume khona ngangayi. Seqala kabusha. Ngicela sithandaza sithi Nkosi Jesu. Ngigcwalise ngemandla akho. Ngigcwalise ngemandla akho. Nkosi Jesu, ngithethelele onke amaqala ami. Ngiyavuma ukuthi uyinkosi. Ngiyavuma ukuthi ungumbusi. Baba longcwele. Ngigcwalise ngemandla akho. Ngigcwalise ngemlilo wakho. NjengoJeremaya, hlohla lomlilo ekhathe emathanjeni ami. Akungavumi ukuthi ngithule egameni likaJesu. Angiyifafatele indzaba yenthando lwakho. Ngisike Nkosi Jesu. Ngidvonsele labanyende ekukholweni. Noma kubite imali yami, noma kubite imoto yami, noma kubitani kimi. Ngiyavuma Nkosi Jesu ukuthi ngiyakusebenzela. Ngiyakusebenzela Nkosi Jesu. Ngiyabasibusiso emangweni wakithi. Ngiyabasibusiso emndenini wami. Egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Ngiyabukela amandla lamasha. Ekuthandaza. Ekuvuka mfuthe nivi. Egameni likaJesu. Egameni likaJesu. When Satan, I divorce you. I divorce you. I am a royal priesthood. I am a child of God. Ninedinkinga letingcathele mandla. Ngiyakutshela namuhla ukuthi ningaphasi kwetinyawo tami. Ngingumntwana kaNkulunkulu. Ngoba konke lokudelwa uNkulunkulu uyanqoba lelive. Ngakho ke nami ngiyanqoba. Nami ngingumnqobi. Ngeke ngisanqotshwa egameni likaJesu. Nelibandla lemkhonta kilo ngeke lisanqotshwa ngenxa yami egameni likaJesu. Kodwa mina ndabalusito ngitawukhula lelibandla ngenxa yami. Ngekushumayela kwami, ngekufakaza kwami, ngeminikelo yami, ngekukhonta kwami egameni likaJesu. Oh, Father God, I thank you in Jesus' name that, Lord, they have received the power. They have received the fire. In the mighty name of Jesus, I pray, Lord God, they shall never be the same as they walk out of this room, Lord God Almighty. Their interaction, Father God, shall never be the same. In the mighty name of Jesus. Buso bembuliwe manje. Sinyathela ngetiki babe. Egameni likaJesu Kristu. Ngiyathandaza Nkosi babusise basatawuphuma ngalo mnyango. May cause your face to shine upon them. Kwenda Nkosi indlela yabo ibe ngemathafa. Egameni likaJesu Kristu. Labanye Nkosi laba applyela umsebenzi ngiyathandaza uyavula. Iminyango Nkosi yemsebenzi ema promotion uyavula. Labanye ba applyele Nkosi kuthola imoto emaloni Nkosi ngiyabonga. Kuthi ubaphe amandla ekuthi ibhadala leto timoto masinyane labanye bafuna tindlu Nkosi namhla I release that blessing upon them. Basathi nikele Nkosi ngalokuphelele kuthi batakusebenzela. Bonke Nkosi labatawuphuma bayozuza imphefumulo. Siyathi sina kanjani wena Nkosi utawunetetela. Don't get it seek ye first the kingdom of God and all its righteousness, and everything that we ask for or think of shall be added unto us. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.